Sefo, yabo bibi akwaba and from the party TV. So Godpapa the greatest. Na so Empress Lupita. Omakwa ko piemu ewo police for akache ewo honomo. Mo fanche me Godpapa the greatest. Yeah. Police for ensa aka omo ni nyina ne se ye kototo ma no bisebise omo nsem bi ewo honomo enhyeda anya se bi e de omo koto afiase ano no na mom ye bisabisa omo kwan a efa so omo ma no efa so ehwere omo kwan ewo ho na afso ne ba ye ema sha so akakopie mu ewo baabi foforo ewo ho sansem we na ma police for eto omo nsa e different enra news no se na beto bonte so na Kofi Adoma wani egu so a odi ensam na chi no boy mu nchiremu se ampa police for ekofa omo na dofs for so de omo ho jim sanso na chese Ghana ha Pentecost asore no so de omo ho jim na Pentecost asore je omo de omo ho jim nyina ene se Godpapa the greatest ni nyina nim so okwa asore the Church of Pentecost ho na no ohye sofo biase na chese Empress Lupita be pie mo de twe omo ho free asore ni mu eno nti na asore nso mpenifo de omo ho agim wo ho sanso na chese ku omo hwe mofra ntitie mu ni ade omo so de omo ho agim chese chance me sure say baby o hye bia nso Nyankopon gu so ebo ne ho ban na afenso mpenifo nso ebo ne ho ban wo ho no abusiafo na ye twa ho ne enkohwe video na amra ye beche omo no ye koba na chese ya to aso de amawo you see on the papa ko police station now invest IGP ni major job upon press sa no awon ni sa anti squad ni IGP group ni o the papa ko ti ese me kura me kan ese mi kuru ya no sa squad ni no shake me na man yo ho no ba fiase wo bai say papa bensin on kwa ni George na Thomas Opon squad ni sa no sa awon sa anti squad ni IGP group ni awon so the papa ko ti ese me kura me kan bi ese mi kunu de mitimi nya no sa squad ni no me na amane eni yo ho no ba fiase wo ba papa bensin on kwa ni you see on ba for papa station akwa investigation IGP ni major general pepra squad ni sa wen ni sa squad ni yo sa so de papa ko ti ese me kura me ese mi kunu de mitimi nya no sa tap send kwantia ya fa so send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni ha obia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pre obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon abusiafo otimi se Godpapa the greatest ono na nke ebeduwa no Empress akoye oyiri die na wo so ono so edi akire se ne o ka no wo se de papa akode a eni kwai so ono so tenefie wo se odi akire na wo se sa na o ka sa na chese de omo ekofa comment fato comment section we na Ghana for ehwehwe se police for edi omani ebedi sansem we yachi sansem no ebobo ba fiti last week no na nkofo police for we Ghana police service mu wen because obi otimi eku ne ba ede hye mo de na se nya se papa te wo so omo ni edi akire ewo ho no mo na no krampo na omo ba elsha ebeka se omo papa akire omo kom yade ne nua ewa hye fom kra no omwu ye nso musie na nimu no so ene sansam no nyina mpo no Empress Lupita ene ne kunu Godpapa the greatest kire se omo ba no elsha ensem o kenyina eyentro sese bi omutimi eje omo nan krampo de ye aduane ma omudi ni nyina omo kire se elsha ensem na o kan nyina eyentro tie ne omo kan ye yakoba ya to aso de amount
Unim say papa when a Kofi Adwan when need beto no about akwala na asem no sa akwala na issue about evil soup na issue no unim say papa making kind comment no ho make kind comment no ebi mu say Ghana police meche yen tie say Ghana police meche yen de to su to obi come ebi mu come bere come say nkola ntwa ntoro ebi say juju ne ye koje ye na ye de aye ekunkum nkola ye de aye nkola ne south den. In what sense? What's the kids don't like? In teacher, the can even. No kule. Edian say. Mami ka sem job. Me ba away. Who tie the American? Akora you to me try and throw to me so. Obi say what? Yes, me ka some actually mo. Obra me pie. Ne ma me di bibi sa to ho. Na ta na me pie, ma kra se me ko. Enti ma me ba ye no. I no be say ade we am the two and when e fa di. And when akora na ni to mo si papa. In my absence, we make up. And I'm say, Papa, big idea we say, I know one can't share me. Now me continue, not contemplating with it. Say, it's here quite me cocoa me chair, me buy a penno. And I won't call say, now when I'm this you know, I don't offer dear one can't share. And I'm say, I didn't say, I didn't when I see you. And I'm saying, me. And I say, I know now, I'm saying, me. If I indeed, I'm a panel who Pierre cram so cocoa when I'm saying, me. If I indeed, I want a frank alano. And I say, I shall say, no, dear, dear. And I'm saying, hey, brah, what's the anatomical group when it's a minute with D? Oh, I want to know. Kids don't like. And I'm a boy. Kids, then they don't like. Sir? Obi chantra to Apalabi chantra to me, papa. Oh, stepfather and stepmother. So, I'm a good. I'm a how be to pay. Now, what they are told a case don't like. Most of the sense I didn't know. No be jina no akwara de say bi hu no sa no beka me ba we na nka danger me ne me bati sa ya locky kitchen we ya locky ye ni ya locky ebi wa abonte we bi o kan say ko faka bre me sa nkwan esi obeba no ebi o be hwe nim di am se bra we be hwe nanim nkwan mu nyam no we dwia on si wo de na ni pa fam wo fi a wo de na me miti mu a wo de na ni fam when your audacity video bi beto no na say circulate trend ko na say me Godpapa the greatest member be address issue na wo ma commenter dwehun because the obi be me fan chaw we kwa omuti na ye say ma be ka de we unim say papa we na Kofi Adwan we ni de beto no aba akwala na asem no sa akwala na issue aba evil soup na issue no unim say papa making kind comment no ho make kind comment no ebi mu say Ghana police meche yen tie say Ghana police meche yen de to su to obi come ebi mu come bere come say nkola ntwa ntoro ebi say juju ne ye koje ye na ye de aye ekunkum nkola ye de aye nkola ne south den. In what sense? What's the kids don't like in teacher the can na ye no kule edian say mami ka sem job me ba away who tie the American akora you to me try and throw to me so. Obi say what? Yes, me ka some actually mo. Obra me pie. Ne ma me di bibi sa to ho no. Na ta na me pie ma kra na se me ko. Eti ma me ba ye no. I no be say ade we am the two and when e fa di. And when na kola na ni to mo si papa. In my absence o me ko. And I say papa big idea we say I no one can share me. Na me ko. Nti no contemplating with it. Say eti akwa me cocoa me chair me buy penno ena ye bon ko no say na we na bisi ono ane na ofadi one kan chem na say den no say ane we na si ono ena say me ena say ane na udi na say me if I indi anopa na wo pie kram so cocoa we ndi we na say me if I indi I want to akwala no ena say I say we na udi ade no ena say hey bra see, and a pamico club when it's a minute with oh, I want to know. Kids don't like. And I'm a boy. Kids then they don't like. Sir? Obi chantra to Apalabi chantra to me, papa. Oh, stepfather and stepmother. So I'm a good. I'm a how be to pay. Now, what they are told a case don't like. Most of the sense I didn't anymore. No, but now, no, I just said you want to sign or back. Me ba we nanka danger me me bati sa ya locky kitchen we ya locky and ya locky e go wa bonte we bi o kan se ko faka bre me sa nkwan esi obeba no e go be hwe nim di am se bra wo be hwe nanim nkwan mu nyam no we dwia on si wo de na ni pa fam wo fi a wo de na me miti mu a wo de na ni fam when your audacity video bi beto no na se
circulate trend ko. That's a me Godpapa the greatest. Remember the address issue now. Who ma commenter? Dion. You see, on the police station, I go investigation. IGP ni Major General. I need Major General to support paper. Squad in sir. Etino sir. Sir. Sir, the squad in the IGP. Ugrunio, sir, also on the papa. Conti, I say me kura me kan ubi. I say me kunu de meet me nyano sir. Sir, eti squad in the Abusiafo na we ne ne ekoso ewo ho eno ade Nyankopon adom eye IGP ne nkofo ensa eso mo panchi ewo ho no mo obaso na the comment there to comment section no like na just wa share na akoto afoforo no mso mo abaso bi no mso mo ababetie ne ekoso eye Godpapa the greatest and afeso Empress Lupita chese police force account no mo kire se elsha nsem no be kan ni nyina kofi post ye ni nyina ensem no e yan trace and se kwala ni bi so aso odin o se ade na elsha e de omo fam wo fi ho nya asem ketewa miss akwa abasho de akwa ana so yatna se e wo Empress Lupita ne kunu sensem e ho a chese police for ababechi omo e wo ho ne na Ghana fo bi hwehwe no no se ne din kan e kan ye miss asem no ba bi akwa koduru eniye police for abem. What I will share right about now, me chill. TikTok phone na so me chiamo. Abroni brain na yet na so penama chia konya na mutsie na mo hwe. Okay. Ena die sino sa pepe. Papa esa. Godpapa the greatest sa pepe. Oh na ensem ni bi wo ho no ma yesa ensem ni utwa bi na dia ya dance ye. Enti IGP ne ma sa pepe. The my ne dey kwan so ano ye nchiro bia. Recipe we ye nchiro bia. E kwan amofa so amode chi omo no. Ye nchiro bia. Queen Lupita the Zuria the recipe even soup. Oh, IGP ne mama ya die. I show you who so ya die. Na me share video ni so no. Ade ba kwa mi hu social distance. Social distance no. One time. Police for na say. Etuo no. Omo dia so na otuam. Queen Lupita jina ha. And Godpapa the great so jina fifi. And police for so wait. Yeah. Etuo no my dey say. We ask o my ready. Ma hangi. Wo mo je say Queen Lupita ne Godpapa ye move. Wo mo ye fem. Bia Dumaya. Fatinya kopo. And what mu say police for na so my Arrɛstɛd you. Oh yeah. As a papa bi na ekro mo. Me share video no. I don't know for some reason me who video no me as a mediloto. Me free her say anya me ba ha. Me free her ko ni na me tika mu na me si ya chi Godpapa. Na Ghana for ye social no. One thing is sad pa. And some bebre chegu. Yeah, no cre. Am I be mumpo abokofi adomachi. Yeah. Mama nka bibi nchiro. Ye ko school ohu. Ye nim ko fo bebre ne koye. But ebi wo ha yanka say nim say we were born. We were ni mad. Ye one class one na ye. Ye say we were ni mad ye. But ye na ye wie ye friend ye who say ye wie ye graduate. Yeah, what I say. But ye say the first obi akọ journalism school nchire say or you qualified. No cre. The first all better grade no practically no you good. Yeah, no cre. Kofi adio ye no wa jade. Send your gofo bi ka say. O da me baba. O ko. No say me sika ne twa. Yeah, no cre. Kofi ayade wa bo ewura asem ni mu. But the be a kofi ju ya na me ne wo problem kakra. I think me sure say na ebia efia. Ejuwa. Ana ebi mususu eni hwehọ. Okay. Ene say asem we na aba. Hu say eya aware ene course. Ana problem aba ebetimi ato. But at the moment I will interview obi ba ku wie afan ebusuya afan wie. Na wo sa ba another ebusuya. Na ka say me call ha no omo say we mo say error ho.
Why interview we? Ma we musu akwenya se. Mo ba ni say na ato omo. Die na mo waka. Die na ba ye, die na ko wie no musu nkom asem. But at the moment I go ka say, be ma na busuafo krampo say. Na omo mpena aware ni so a. Asa wo stir hatred. Already now kasa there was a woman say ebusuami tension wo muntam dada. No cry. One kasa wetie wo say na there's a problem. Na omo fo aware ni so. At the moment, I will interview way. Now I na balanced, one neutral. Now be say we say into the now ka fa one. What the mine? Oh, okay. What the problem over? Enti no ebia efia na nka oka no kwaba ne submission no. Omo kan ebia omo so cause me ne wo enye the same thing. And me point of view to me so nya wo point of view. Yes, beauty it lies in the eyes of the beholder. And to say bia me sha dia ebia me hu ade say ejuma eje kofi aye pa o. Ba kofi se wutie interview part 1 part 2 part 3 part 4 ne dey corner. Baby kofi na me ne wo problem kese. Eye wakọ abusua we kasa abusua we se no okọ be ma na busuafo wie okọ ba na busuafo wa interview omo no na ama girl no kwampo ni nua ba ko no kasa we gufuo so because of how our two questions no at the moment even say the yaudie ba e the failure ba yenka no kure wo hwe me say video no hwe na ye no kure pa mu ani yenfa say me busua any we busua ya worry awore no ko ye worry no na mo fo aso nyame adom esan wo ho obitimi worry no ewu aba ana obie ni wono ma ode ne nsabe kuma kire ne fie kwan so enti no at the end of the day no se mpo wenya ho kwan na bia ye fan se e bia adua ba me ho wa be interview me oba ho na me call miss mo ho no miss say na mo say mo na maye mu nuane saa how would you feel obu ya no makoko ne kone necessary adwo pe so odi ntotoye ebe ebusuye nim yen kan asam saa yen kan no woni say me cover girl eya me na me kan no kure na cho ebia wani nyamba ho so ebia ba me twi wadwene sisu say efia na du bebia ne nsem kekan ya da petwa ne ade no enti no make sense krampo na wu ena no wusu eshi because nko betimie kire point kra that is it wono odi gina so efia shwasnega wu eshi enti no o kanya nsasem nko fom pese o mo be read between the line and now behind na all you know is she actually making sense maybe I make her say me kasana with emotions but that wa asempoti ya me pese make no ebi so na me your favor but ebia kwan me for so me kan ni nti no wo hwe me di me na na wo di agi asem no therefore ebia wotina say oh ebia na miss wo kan we miss kan we but the intonation was harsh. But could it be so she was doing me a favor? What if so who so one can? And will be for here day. Ebe kan ya, how am I going to feel? Yeah. And see e kofi adwuma no de waye na mom ebusua no ho kakra no. And our problem. Na aka ne kakra. Sisi a won sada me besna ase me ne kum cha kasa. Me see ebusuafo no. Afie bia be ye wo. No correct. Se wo bibi ya this is the time I was so bia de ne ambush to ho. Na mu kabom se tu na mu betu se direction so eyempa yo this is the time I was mu kam hu bom. Cause mo mi na mo de ne question mark aba mo mi enu mo de ni na. We di adwinkem we ni susu ne di adwinkem. Enti se mo buafu na we ne edi portion blame on oba no we susu kan di oba ade na mu nkam bom. Na mo find solution. Imagine say Kofi Ayesa interview where you think that they will meet and they will laugh. They will meet and they will smile. They will not. Mo kan say na kire Kofi. That is it. I just say asumdwe beba. Aje bia afa ba ko jimi no ho. But wo hwe me tie ebetumi ato. Aware ye kom won. At the moment I daddy ka wa hye no. Eho na obehu obia ne nisu de bia me ka se wo hu nipa bi nwu ya eye o se busua no bia pe wa asem nipa ne nya to foma eho na onua mpo a woni omokoba eho na obehu obia ne nisu ban a obedan ne di akyerew enti asem ba sometimes we poka dem pa yamfa de ne nche ye kotokum
na ye calm me afane down say the me di asundue ebeba no kura me say mo say Godpapa the greatest and ne yire Queen Lupita recipe oil soup toilet soup jonso soup wowo soup evil soup no me the raja say ya chi omo This Ghana police and the action. Nanka na nkwachi omo. What's the problem? I don't know why people still have a problem with it. Adam Betina, Mr. Ghana police mu yet dying. And you want some Mr. Ghana police in Remuna omkwachi omo. No say Ghana for you say. You say. Ain't nanka me your mom say and Ghana police they are mad. They you have to take them to psychiatric involve them. See an interview where on microphone na on beyo. No correct. But almost shame microphone on we involved na we some we to trap for. Yeah. And na kofi crop we take bold decision video no ka we chaka o shaka na ni nye. Yeah no correct. But on the phones na twa. We share video na ni na picture quality ni kura ni. O ti say kofi ni kura o twa interview ni na ya steady. But ya dey tag ni say kofi TV dey abodan for. E na chese interview no twa omo. On onim ha obesi akona omo e die twa omo. Nini nemu akocha na Ghana police kurampo ama social distance do mutu ashoma ha oma ye ready say Queen Lupita we don be shoot you I'm so happy adiana abeto ho no you only see it in movies but enamafa I'm social welfare for psychiatric for Ghana police for sankrofo ni na momo so no matina ye adwuma ama na boma na security personnel for ambema obesa one social welfare for na kwachi omo Debbie social welfare for bukite tuo I was omo be mo bi bukite tuo if so omo kono omo aso and even crampo no ya ka ne se adan bua ya wo nkofo bebra omo wa police fo timi ko ho e no kire se police ni ne ko dan no ho no kwa go shoot obi omo nyina bam no omo kire se yeah sure na on se eyenim die e na nkofo ni nti no na bibia na omo kasafa ho na social welfare for ko ka so omo kwachi omo na omo di tuo ni sikan di maya ekodi omo chie na security personnel for na was omo be yeah no correct na I'm so happy so much omo see ogie mrenie adie bi wo honom ye wo ho na beto media no so amanye mfa ne se aden na aba ne sa ba mi hu ni se boy no gie ne gie mre and said this month it was a nyankopon save oni girl ni na kwa sunsuma form no correct sunsum na form so ne fedi agro sunsum baby o machina ko and one thing say sunsum fa na say ade na bro so a ade o makeka wa ha say medical aka say they are demonically possessed and ade obi a wonti sunsum say ma na obefa ne say o ma dream da ho they want trend it has got nothing to do with trend. They are demonically possessed. What you see in movies they are real. Na busunsum ka se be fa na sunsum negative adwa adepa the wo speed as a sunsum obesa wo adwaman so easy sunsum obesa odi kokonsa so easy banyami mo de fa wa da boko enti de wo hu omo na omo ye na sunsum ne niam a oye na ye hu asofofo bi omo ba omo se fa toilet ye direction and then the pen wadi kan no correct sunsum na odi ni ye adwuma na obeka se fa toilet ye na aka se ni papa mu a anka sunsum ni beka se fa toilet in ye direction say na say bim kra kwaji sikafin kra ye ka so mo nhyada modern. That is why I make us any betcha soon cron baby cron our call ye no. The person was a bonsam child ye call. No correct. And to say Queen Lupita, if you all shall say I am person Queen Lupita and a cool baby. And a koji baby. And there be or dear for boys, they my bear man. And there be a Jew baby or no other than a coya. If you're young coupon per se, Ababanisa, Abrabona Branson in name no bebo. If you're soon sumusa. No correct. Matsina has said the Macase oh. Nyame ado ministries mun eguma hodo. So for be on ministry and this about deliverance. No for say no for say obi when so sha come. No for say no sha come. And come sha what dey come share there. Ni ka so ye or ye great. Ntu be kwa na so dem no ma ye adwuma hye na be mu the true color. No put the full name. Adwo mansa true color no hye so no or the body no.
Udi di adwamansa. Sa meboa ka sa meboa. Suffer. Wabin. Suffer. Odi shankom wash. Every was so amobani na ushers no. No, oh madam, at the same. Oh now the same. Oh no, body na fi. So e bia me fia woshi. Nti ba ne sa no. E bia fast. That is fast. But e bi sound recorder. Yeah. What here? I say seat number 3. No sir. And so almost so for the driver. And then me beer. Me sunsun ma bie. Me sunsun me bora sunsun wiase no. Me was hey, wo lady na wo sin her. Na so green no. Bra. Hey, wo fly wo she. I say, "Oh papa, how was she?" Wo di adwama so. Eh, oh di shankom obwa. Antics. Hey, ni nyina record no. I record am wate. Wate ni nyina. Ebi susu wa ha man so bi wa ba. Lady can do contact. No, yeah, no ebi mo ye. Ade chia. What scan your face? Ade chia you be checking na o true color. And so ban papa wa members. Onim ni nyina. Onim ni nyina nso ebi o and so beba me no afre wo ba begina o. Isunsun ka kire me say na me ko pie kuro bi so. Na kuro no na ye kuro pon. Me ko pie kuro bi so na me ti so obi ka say shoddy. O se papa ya me na ni de. Audition come. I will say for so no like no comment no share. Oh no na yaka Kofi Adoma wonwani ebi mu say on dey say bi omo madwum kankwan na okọ interview mo. Ma me bi asema okan wo TikTok a ogbo video bi a Kofi Adoma ekọ mo say okọ akoye mu interview. Oye mu interview na awarefo na twa mo ho sere Kofi Adoma. O madwum kan. And the video me share. Ma me bi ebo ewo ye kan say TikTok. Joshua Bacho say obenya sa video no e de amamia ewo hono nti ma me na eka wo eye ne video na o ye play video no ewo eye ne kasa no emu e kire se Kofi Adoma se omo adwemu yewe ye kan say ne nana adwemu ken ya mo na moble funny face so asem ba ya Father Bernard ebi kwasa ofa ho de jijiska e de gudu mami ka bibi nchiro media no so hey senipa no one grant media station bie no no ma obi kasa me ni obi kasa ye o say interview e omo ya for views and likes na me say hey obi ka cho so no onye for views and likes awo even UTV before CNN, Al Jazeera, Obia for views and likes. No correct. Views, as in say we show what them no. And on social media, they views nebia. Into the what's blogging say views and likes. Also show what TV news they won say nipa do say na show what TV news me adinti no. Na dem data ya dey collect. Radi nyankobo. Obi o share dem dey onim say TV no o share ni TV no. Onim how ya dey collect. I don't even know if omonim say ya how ya dey collect data of omo ti fi omo share. No correct. Na what you feel na what you ni na what ukita remote na what you ni ukita remote na what you no na ka na dan akunleti kwa he me se me twa no yenti ensama maame no kafa Kofi Adoma wonwani wo ne blogging ye mu o so no de Kofi Adoma de ono omo madwemu kan mu nko a na oye mu interview ye nkomra ye koba ya to aso de amount ma me fan komo keto ema osisi ya he abranti ya ye friend se Kofi Adoma me enhe na no nua be ma Kofi Adoma ye beda sori dakoro no wa makon asi o manga ne mu oba ma abusua ne abusua adija atube mu ahyebe ho Kofi Adoma ada de no wo pede wo wiase na Ghana for me ka se bi a kire mu Kofi Adoma wanwani on na ire miracle no ene oba na no ne na wosemienu osemyensa basemba ye no me ma obi kope Kofi Adoma papa number e wo brekum ye frɛ telephone frɛ papa no don obi on kasa ne papa ankasa mo hwɛ so obi asemba no Kofi Adoma wanwani atwe telephone na atwe camera na odidi so sese Kofi Adoma sɔre akɔ abrantie ne maame hɔ ene na kɔkasa ahasa no kɔ abrantie so ababa wai so ne maame no hɔ hwɛ nsɛm a ɛtwehwe ba Kofi Adoma wanwani wo ho asɛm ba ye no wo yire miracle abesi nne na anu wa masam wa gina wo fie se onna wo yire ase Kofi Adoma wo ne be ma de oba wi ase wo de we ba nko a wade de bi ati nkoni yi anka ye adan
Kofi Adoma woni me ma ahya ne ho nkomo ma aka ne ho asema kira baba wa bi na girl no oni ne pada bi anka ma abena Kofi Adoma woni onye ni papa because Kofi Adoma ye nipa sebe isika nko ana opede wo wiase asem sia wo behu se Kofi Adoma be hya ase te se de ade na oye ne ye papa last minute wo ba ko no na ye nisika na ope mo hwa ne ma atwa buga na ho Kofi Adoma ko fa so masia meboa no Kofi Adoma ko fa we ya meboa no se mo hwe se asankasie we ya to matan mienu no e ya werehosem o Hosem, Yenia Bay, may be bomber way see a mayor patu account. Kofi Adoma wani, awadi munsemno, and yasan kitwa, and Kawuko and Baba Coco woman, once an India and Comeraco. Abua bearded the quadia nasum bedroom. Kofi Adoma, mamma bad time, I won't neba, and the neba be mate. Esuro nyankopon obabi abane babra bom ama ne ma de agu wakọ maame ne ho maame na kan nsema kirew sese wase na okoba na maame ho hwe nsema a ebe twetwe aba we yoto bom Kofi Adoma ekun besi Ghana ewa abusua bi ma na ye wo asesa usuban wate na wiase agapade na wadi akire se wo yira miracle ya afa na ni nkire sa ade akye sen wo do ho se kotere e de yo kire wo yira miracles wakata nani makata bie nani nipa nyesa Ghana fo mo ntoma dwene ko bibi so na Kofi Adoma wonwati anwanwani wa ye mamofo mebuafu a mehu asama menka ade abechi anopai mo hwensam Kofi Adoma sese o start say papa ni oyire be ko viral no o de be hu videos wo de wa wo pe ko ni page ko fe videos aye afiri sam krofre hu na hwe numbers de oje Kofi Adoma ewiase ena hokwa ewiase na hokwa akwazi eni bi so ne tolo ni ana ka no hu ne foforo no nka na anya agoro enso ewie ye akire no na esi bola so me de patu be ba me be bo abaya ne nsem bi a oka na wiase we ne sebe obema wadwini da ho ba wadwini da ho wo betindi we ya du kuna me da se sebe mpreduasa wo bema wo tie wo oba wo tie wo betindi we ya du kunu ama na busuafo ahwa wo de muntie oba we wase be na ikase what nonsense rubbish talk no everyone is so wale adwini ye adwuma wo ye adwini ye adwuma na matai bi sabre o hawo ya to beso we am etire we ya video Kofi Adoma na ko video o de ato ni page Kofi Adoma ko video ata so be ye di be me yatam esem kwasia en chance ya be di sabe ya te sabola so ade eso he be me yo sire ebi asi ala hu wa ti asama wo tie oh so o ku den chance ya ewu sama o video ya a chance step ya te sabo dan ni bi a o te kwa bi ho na wo de ya mu tie mo hwe eni amasi ya na didi ba ho hwe ya nua be ma funny face ni yire police ni yo ware no enye police ni ba ni gu funny face eni say oye 2 minutes guy mesa ne ma we nyina na hyase a obi wo ha na ma me betu no fo ne papa betu no fo ni nua no bebeka but yenye nipa nti no eduru ba bi a ebi wo ha na ye no kura ebi wo ha na ye tan enti so ba tan bi e ma tan mienu ade ya ye say to ba enipa wo begina mfini wo kope we de atie no wan hwe ya mpayifo kan takra bojam no de asem na eba because abaya ni nua sese Kofi Adoma akoye ni interview nsam a wo ka no enya nsem papa wo se nipa ka na se wo sore na se me ababa na busuafo se Kofi Adoma ba mu fie obi amudi ni ntuburo se mo buru Kofi Adoma e wo se Kofi Adoma ko be mai Godpapa ifia e wo se na busuafo mo buru no wonti bi nkwati maame bia nu masam ensa metena ba bi foforo ensa mo obi nipa mielu ko obi abeka ne de amana yede Kofi Adoma obi abeka ne de amana yede na hwede sebe maame yo kafa ne bai hu abaya de ono akasa na ote club enti ono oyese ya nyane maame nwonwa oyese ya nyane maame nwonwa wona na ho wada no ko wensa ne anka be yo papa ya because oni nsa wo sha ase no abrabo a wo de sha ase nya sa na etie Ghana fo memu hwe Kofi Adoma monwani yiye na media mi nkro ndo ma hinkro mi nua ne kwapna mpofo port wura no ma aka kire be se da ye onnim asembe si ye fie osiwa benni ni dwuma nkasa Kofi Adoma sesa o life nyefe ye mpesi kasa fa wo ira miracle fa wo ne na sembe to abontene na amanfo nyina nka bi mama ka kire ne pia ho patu no no ma me fa nkomo keto e ma osi Shefo
tap send jumako bia wo Europe, Canada, US so send this car e dey abagana wo dey famomo account and as a bank account but mo dey na Play Store and App Store na download the tap send app no o download we website so promo code and one is about the party TV e dey show about the party TV show we wo Europe you bet €5 so Canada and as a US so bet $10 UK £5 because no tap send app no fedi ujuma nyina e ho e fama ye ma me no so asem na oka no e kama se no a na mesi udi nka e boss so e wo ho no se abusua no se ne o CB eye o mu interview no e na nkoye e ma oba ne nua ba no so etimi edwa ya okeka nsem bebre e wo ho no a na ma me no aka e wo ha no ma sisi om de akofore ne nka ne yire de oti baabi miracle adoma de nka oti baabi sisi e de akofore e ye wo yire e wo ho no mo shodi ka krafafa ho na yan sorry jumede no eso. Okay, minchi ashe for a share sabre. Baby biara will be a share free no. Nyame sure mo TikTok for YouTube for baby I will show you be a nyame sure mo. Adepa the American one asem we ho. I think say asem ne ba so no ya bro so bebre ebi o ha me wa ha ebi o ha me ni ha. Na yenda kofi ase. Na yenda aposifon so ase. Na obi biara wo share ye ma yetimi ache wo no na me ensure on because me mitimi ho say awiase no na de bi a wo ye no say ye papa ye nchew say even say ye papa kra na ye chew kra omo investigation e find out say ko deep omo say no kra na omo jayo na mitimi ho ni say wo hwe eye nkrofo ye akopos ya mitimi so omo awie ye no omo tam na so mako me yawi mashada show mu video papa and video ba kwa me hu na hu se no nkrofo wo betimi kura we nipa na unim ni nti ameka sa no ba ko obi kotwa mu o machi o mu window n'achi ena na yiri ka se ha gon papa wa betwam ena papa ne fa sekan o tre sekan na wo hwe se de o de sekan ni di boy n'achi a o so de opa kasa wo kasa metwitwa wo why na ye din no gina ho kita bucket some nya washe savi into kita bucket ina we ye so do opa kasa u kasa metwitwa wo pan na wahu metisa na yere no so ku spirit no o so ku body no ku body no u do opa kasa me ku be ku body no na mitimi so ma ye nema and ade a me da se nya dross we a eki ye hu nema ye koso no cry we asima de bia wo beye no ye mpanifo nsam o mo ka ye bia ye no kware wo se mututu fom e de asam hyewa wo ye dian ebepie nti sa ye bekesie no mabu ye no ye asam o ka se ade bia wo ye ne se ye bone a wo de office ade na wo ye no bia hu but nyankopon de ebre ne su no ka se obede na demand krofo bete mo nka ade pa ye bet ebe hu to ene ye hu omoto no we na mo omo ji mo say wo mo pe trending no correct omo nim say say ye beba omo dey build on account say dia e bia omo page ni benyini but wo because of niema omo ye no eye niema wo ma ya che adepa me so bekom na nkrofo a say ye no mo kọ ba bi omo te e bisa 1 or 2 interview bi enye omo ankasa but utie around what me say wo mo ye so aggressive to the extent say they are off omo ye sro wom wo sha Syria ni mu Syria no sha yesro wom because ma sha interview na ba ko bi so oba ba ko be ma ba ko oba ba ko be ma mienu ano so sa no ma twese kan wo so bi se wonim na oba ha bie mu a ya bedwiri ha se no na mo pesa mo mafefa ha se mo de wonim na mo ba bie ma metwitwa wo enze mo fa honya kwan yes and wotie ne ba ne kasa mu nso a ne ba ne pa che se ne ma ne papa timi ka so ogromo obetwitwa enti eya dia so mo ko di tutu ho wa na we kra wa wo tutu kra wo hu omere we wo ku a wo twitwa wo arewo what I say because nipa ben no ti wi ase asabe wo mu say ye wo niema bi wo ho a ye but niema bi wo ho a enye me apotro kra ye metan adepa sensu to say na me hu oma ase me hu nyanya me Joshua Diore wow
enkankani aboa obi a wari alligator de no sro Joshua da so wa we ni nyina ene nipa nso metimi se wa we nipa ema janan nyina wa we nipa wa we nipa iti mesre se nyame ayadom ne ya che wo ma wo mo hwehwe mu yie because me to me no o ma adwi mu da ho na bibi na ye bibi because obi ani ho na adwi mu na ho a hwe wo mu se ebia adwen ne kakra to che de but enye too much sa couples o mu ni mi o mo ye o because o se duane no so oba ni ndi bi oya de me so so oba ni ndi bi da na be ka se oba ni di o so oba ni di o mu 7 New York tawa nkona no na panta ya han no dia hey wonya share different ade na o ma hu no wo ma hu ama o mo hu a woka we a waka we o ma ye se senator chairman woka se a waka ta chairman nti wo mu mienu no adepa owuo ti o montem kra ba ko be wu ama na onu so be wu di na chi bi because baby o ma fa no wo sha wo ma fa yie pa because ade na baba ema nipa bi a wadwi mu da ho fine na even wudun so kra me ka se na nsen yesi yanyo so fa pimples so madam ye ka say obi so onyo so na wo hwe se de ono ane jun sa no de mu de enwa tale o mani adepa me niema bi o ha me nye skincare anyama bi o ha me ho ayi oil ni na snow na ayi oil na ade we man ko ye na de me na nam re so na sa de me nine be wura wani e on favor skin is a group na he de we ano na me nya adepa me na mo me ho na me de nti ko a me ko ye o de o na snow ni na mo me nya what I say to the extent say wo be ku owo na owo no kra wo hwa owo na nya wo papa bi o wo hwa owo na asa ye be mensa se omo de fa process ni musa na be chinchin be yewe oba no want wase Godpapa ni esi wa na emo be no mo de aye no ma blend no mo de aye nkwan akola nko akola na se mo be kan ni intro be na wo mo wase intro wo mo se akola ni ha toilet o sonne so na me hu so wa sonne so eno de oya wa bonte wanye wo se ebon intutu se ebon ni ti wa inside yes itu ya wa outside na de ngudugu and wa sonne so hwe se dim eyampa o janan yampa because wo hwe the way a wo hwie na otimi se we ni wo mu jane na green ebu o ha ya ase chale emobo nti ode ma papa no owi ase ma me fama Godpapa the greatest no testing hwe adepa ni o ma di no ni bi papa ka se ni okuma ye ni bi na nkante sa waji mu da ha wo ba wei wu ni mobo na potrokra me ye kase som kra wo betimi a che no to the sense a wo ba che na ku no chale hwe scan no papa hwe skin eni o papa sa pepe you see inti misra post for say nyame ya adom ne ya che wo ma nkrofo emo mu nya wo wo mu nko outside kofi we dia misra wa ka wadwuma ba ko wo wie anko area mu ho no mi se bisa say no mote because adepa no matter what uti area bi na wo ye papa ye ni because for the omo haje nisiramo when you Pentecost for ebe ye dey no kwa sorry o na no omu training na sama that omu hia sunsun obi oye sunsun nyuma Pentecost ni Pentecost awo da bi na sa Pentecost so fan say enyame sunsun sambiro enyame sunsun sambiro ministry no papa no ko oteti omo no wo se woni adom no de tena Pentecost Debbie auditing yes adom na egugumu awodo enti ne de aye no oyin obi oye sunsun obi ti se kum chacha who sang como Mama yaka o abo obi ti se be Mama yaka o abo na no me bisa ne se so onu so betimi asomo ya o si real life no eya me ya na saka me ya na no me bisa ne se so onu so ye sofo o si just sofo bi bam no but na me bisa ne se so no say with God all things are possible chacha betimi asomo ya chacha obetimi omo fufra kum chacha mama me so ne so me say kum chacha betimi asa wo be wo de ne sabetu no so no ada no Godpapa the greatest
Mesa Kasasa. Chacha. I am prophet. Chacha, I now what you say. Any Godpapa, what you say difference between the what in the Sapa to us, I didn't diabetes. Everybody do the go food. Miss, I don't know when you're so much, but Chacha or evangelist. You'll be say. No, Chacha or a prophet. Or some prophet. Come Chacha on be here to 2 and answer. Mama Pat say, or say evangelist, but to Messiah, start to be so. Now, say, come Chacha, a prophet, I'll come Chacha and come Chacha into me. Mommy, I'm from Mamma. Agrada. Miss, I was saying a Pentecost for us. And your Pentecost for us, he said. I don't know Guguma Hojo. And I don't know Guguma Hojo. As no beyond the calling. Yeah, no crap. What to me, Gas and me evangelist. Was me healing, deliverance. Me come be deliverance. It doesn't work like that. And I remember me being for so what I'm showing you. Not the end of field. Oh, force it. Who be pen time doing sack or 2 bisu. So me be cheer for fear man. Yeah. When you bounce now dinner had or be a to 2 or be a drama or than a drama for. I don't know go to 2 at the end. I catch up. I so for was spiritual marriage. And to be on mass and suffer or to 2 spiritual marriage. Also for 2 spiritual marriage. Oh, yeah. No, I bet to 2 amount. And I don't know. Oh, my Godpapa the greatest. I want to choose a car also. Miss Lawrence Pentecost herself. Move to be the first. But they are meeting and it's a Pentecost for the Bemu Boas Kakakra. Say, Aqualano, Kakra, and I brought you for no so. And I brought you for no so. Yamishramo. Oh, yeah, the pan. Say, no, dear, fine. But see, a Godpapa the great. And the Queen Lupita the evil soup. Miss Ramo, ye piaka. Ye shulele for no. Yeah, Jesus! Shanshan Nikota. Yeah, Fawebra, Yankee Cambom, Yan to Tungu almost. Yan someone at home, Womombra, Omon Cambom, no Megan Wejuma, where ye shulele, ye Santiago Forno, ye apocalyptic pastors, ye software to say Oko Hackman. Oh, that man. We were watching what I found. Is it Daniel Oko Hackman? Oh, okay. And Yajimani and Daniel so. Daniel Oko Hackman. If I not Dini ye. Okay. Mamina prophet Oko Hackman. Okay. Now, Mamma call a comment in so abra we share no. Okay. Or say that or say government should leave them alone. Or say government should leave them, and the government should take care of their son mom sa na ode ebaye patraya na mwatro ni ye dia mam that clause say ya semo social distance pa or say Daniel, how can they leave them? Or say Daniel can say a jama a prophet Paul Hackman. Oh, okay. Or what deliverance ministry no what jade papa. It's we move on Paul. Oh, okay. Move on Paul. And now, so when this is the time I'm going to so social media trends sometimes I follow me. I sure so we okay. And to copy on ma. As Obano who Jesus na okoso na tali mu no and then Jesus na call na okata nse oba be so matali mu e your ba no mom no tutu mi ka no de ode nsa okoso de force ye and sometimes you say bibi ye wo so for ne de ho but for one can one problem I would solution to it and you say bibi how was so na who say no so fu we minim so yesunsu modwa me kwa obetimi aboa by going there no ne chese wo die ni diama ne oil no ntu kwa won so de woni mu de obetimi de aboa ba ontimi me ka se e social media no be ye ne hu hwehwe ni no kwa ye na betwifa ne so e obi ni wo be gigi nanim cause ade na eda ho no ene small team when you fe dia grow enti na so for no matter no omo chance
bia nkrofo na we susu come charge we sofu bia no ba be for free da but who share video ni dia miss yenko eno so asa ne asori so who share video ni dia police for ne call no come kwachi Godpapa no maja Lupita na o mechi omuni na because the way I say ya baba chi mi kunu ntia wa say Queen Lupita ye hwehwe ni mu one na say enchen backing vocalist yes sir no IGP unkwala na basa na wani ogbogbo bodi bi omo mo jina onu no hu omo enso ogbogbo bodi IGP na ngena o ma ba no anonim police for fi no me say Queen Lupita kasa illusion why the illusion about or say Dubai king kwa ya fe say no about shake one was first because so ye pepe ni Dubai no Dubai penny no one friend no omo king no friend no e di shake one na him say papa oh we shall forward so now the comment at the comment section Samson about like your pages no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby I will share videos ni bibia na wa like at the amaye my name is Cover Girl na for shadi and I didn't cover we at the bro yeah there will be as so nya bro no share the part TV live or YouTube so oba na wo share no so na wo share na kwato afoforo no so mo bas no betro ma dwen ene ade midi AMS ama ade pa producer boy bibia mo Joshua aha na edemu se besa so ehia biom yakra mo